Abenshi mu rubyiruko ubu ngubu mwakubise uzakabwana muzira kurara mu gasobanuye. Abenshi mwakweta ishuri muvuga muti uyu munsi kwa runaka muri quartier barerekana agafilime gakubita ka Bruce Lee. Yewe nanjye ukubwira ahangaha byari intambara kwigeza ku ishuri nsize muri quartier bareba filime cyane cyane za Jackie Chan, Donnie Yen n'ibindi byamamare byakanyijeho muri sinema njyarugamba. By'akarusho hakaba kifatiwemo nk'umunyabigwi Yanga akomeza aruhukire mu mahoro. Uyu munsi reka tuvuge ku buzima bw'umwe muri izi ndwanyi zadukoreye ubuto ariwe Bruce Lee. Amazina yahawe akivuka ni Lee John Fan, umugabo wavukiye mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California, ari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma yaje kumenyekana cyane cyane nka Bruce Lee kubera ubuhanga bwe mu gukina sinema. Ntabwo yakinaga sinema gusa kuko yari umuhanga ndetse n'umwarimu mu mikino njyarugamba. Yashinze umukino yise Jeet Kune Do. Uyu ni imvange y'indi mikino njyarugamba. Bruce Lee hari bamwe bavuga ko ari we mukinnyi w'iyi mikino ukomeye w'ibihe byose ku isi kandi wanamenyekanye kubera sinema agahuza imico y'uburengerazuba n'iy'iburasirazuba. Bruce Lee ni umuhungu w'ababyeyi b'Abashinwa bava muri Hong Kong bimukiye muri Amerika. Yavukiye mu mujyi wa Chinatown muri San Francisco ku ya 27 z'ukwa 11 1940 kuwa gatatu. Se niwe wamwinjije muri sinema akiri umwana muto nyuma yo gusubira muri Hong Kong, akaba naho yakuriye imyaka 18. Yasubiye muri Amerika yiga muri kaminuza ya Washington mu mujyi wa Seattle. Aho ni naho yatangiye kwigisha imikino njyarugamba. Ahagana mu 1970 yinjira muri sinema muri Hollywood, Hong Kong n'ahandi ku isi. Bruce Lee yabaye icyamamare henshi ku isi, cyane cyane abo mu Bushinwa aho akomoka, muri Amerika ndetse no mu rubyiruko rwinshi rwo muri Afurika rwakuze mu myaka y'1990. Uyu mugabo yari atuye muri Hong Kong ndetse na Seattle muri Amerika. Mu 1964 Bruce Lee yashakanye n'umunyamerika Linda Lee Caldwell. Bahuriye muri kaminuza. Uyu babyaranye abana babiri aribo Brandon Lee na Shannon Emily Lee. Bruce Lee yapfuye tariki ya 20 z'ukwa karindwi 1973 nyuma yo gufatwa n'umutwe ukambije. Ari mu rugo muri Hong Kong akajyanwa kwa muganga akagerayo byarangiye. Hari hashize amezi 2 atangiye gufatwa n'umutwe ukabije. Abaganga basanze ari uburwayi ku bwonko bwitwa cerebral edema bwamuhitanye afite imyaka 32 gusa. Umwana we Brandon Lee nawe yaje gupfa mu 1993 afite imyaka 28 muri Amerika azize isasu ry'imbunda ryamufashe by'impanuka. Umugore we Linda n'umukobwa we Shannon ukina imikino njyarugamba nabo bakomeje kumenyekanisha ibikorwa bya Bruce Lee n'umuhungu we Brandon Lee kugeza ubu. Bruce Lee yaba akiriho uyu munsi yari kuba yujuje imyaka 84. Bruce Lee yibukwa cyane cyane muri filime nka The Big Boss, Fast of Fury, Golden Harvest, Way of the Dragon, Enter the Dragon na The Game of Death. Nakoze cyane kubana natwe aho twareberaga hamwe incamake z'ubuzima bwa Bruce Lee. Yari Fabrice nk'ibisanzwe kugutegura nkana kugeza gucukumbuza inkuru bw'ubwenge hano kuri Mr. ML TV. Duhure mu bindi biganiro. Bye bye.